my friend. Oh, halo, selamat pagi. Good morning, my friend. Sim, Sim. Itu mau enggak deh? Menawarkan deh. Hah? Menawarkan deh. Ya nah. Hai guys. YouTube. Selamat pagi guys. Hai guys. Dengan Mas Kasim, kapten kita. Ini Pak Second. Wah, ini my friend Filipin. Filipina. Selamat pagi yang indah, Cap. Semoga diberi kesehatan, kelancaran, kemudahan. Amin. Ya, cepat selesai, cepat pulang guys. Jangan lama-lama di laut. Nanti tua di laut. Oke guys. Ini ceweknya Dewi. Wih, ceweknya Dewi salah. Oke. Oke. Silakan Bandung.